الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نريد أن نتكلم بإذن الله تعالى عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Аллах Таалаға мақтауларды айтып, пайғамбар саллаллаху алейхи салам салаваттарды айтып, анан шейх айтат, бүгін пайғамбар саллаллаху алейхи саламның өмір баяны туралы сөз кылабыз дейді. لماذا ندرس السيرة؟ Пайғамбарыбыздың өмір баянын эмне себептен окуйбуз? لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة لنا، لابد أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام في كل أمورنا. Эмне себептен? Анткени пайғамбар саллаллаху алейхи салам бизге үлгү. Биз үчүн эң жакшы үлгү. Ошондуктан биз анын артынан, пайғамбар саллаллаху алейхи саламдын артынан баардык иштерибизди анын артынан эришишибиз керек болот. العبادة أصلا لا تقبل إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني متابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. Негизинен ар бир ибадат эки шарт болмойын кабыл болбойт. Биринчи шарты бул ыхластуулук, Аллах Таалага ибадат кылууда болгон ыхластуулук. Экинчиси пайгамбар саллаллаху алейхи саламдын артынан ээрчигендик. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам кылгандай ибадат кылуу. ثم هناك آية في القرآن تسمى آية الاختبار، آية الامتحان. Ошондой эле Куранда аят бар. Ал аяттын аталышы сыноо, сынак аяты. أي إنسان نسأله نقول تحب الله؟ Мисалы, ар бир адамдан биз сурайбыз, сен Аллахты сүйөсүңбү деп. لابد يقول نعم. Сөзсүз түрдө ооба деп айтат. إذا لابد يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. Демек, ал сөзсүз түрдө пайгамбардын артынан ээрчиш керек болот. إذا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم يحبك الله. Эгерде сен пайгамбардын артынан саллаллаху алейхи салам артынан ээрчисең, анда сени Аллах Таала сүйөт. إذا الأمة يجب عليها أن تتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Демек, баардык үммөт сөзсүз түрдө аларга баарына милдет болот, пайгамбар саллаллаху алейхи саламдын өмүр баянын окуп үйрөнүү. السلف الصالح كانوا يلقنوا الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلقين، يعني كلمة مثل ما تعلم الفاتحة، تعلم التشهد. Биздин алгачкы мусулмандарыбыз, салаф-салихиндер, алар деген өздөрүнүн балдарына өтө кылдаттык менен пайгамбар саллаллаху алейхи салам өмүр баянын үйрөткөн, талкын кылган дейт. Кандай деген сөзмө-сөз, бирден Фатиханы үйрөткөндөй эле пайгамбар саллаллаху алейхи салам өмүр баянда ошентип үйрөткөн. محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. Пайгамбар саллаллаху алейхи саламга болгон сүйүү, бул деген дин. Жана ушул сүйүү аркылуу биз Аллах Таалага жакындайбыз. لابد أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل مخلوق، يعني ما يمكن أن يكون هناك إنسان أحب إليك من النبي صلى الله عليه وسلم. Сөзсүз түрдө пайгамбар саллаллаху алейхи салам ар бир адамдардын баарысынан дагы сыйга эң сүйкүмдүү адам болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам дагы эч ким андан дагы артыгыраак эч кимди сүйбөшүң керек. لكن لا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بمحبته. Бирок ошол менен бирге пайгамбар саллаллаху алейхи саламга болгон биздин сүйүүбүз Аллахка болгон сүйүү менен бирдей болбойт. Биз деген эмнеге пайгамбарды сүйөбүз? Анткени Аллах Таала аны сүйгөнгө бизге буйрук кылган. الذي ليس في قلبه شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكفر. Эгерде кайсы бир адамдын жүрөгүндө пайгамбарга саллаллаху алейхи салам болгон бир кандай бир кичинекей дагы бир кичинекей бир сүйүү болбосо, демек ал адам капыр. طيب كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ Эми суроо, биз кантип пайгамбар саллаллаху алейхи саламды сүйө алабыз, ал кайтып болуп кеткен болгон болсо? لأن بعض الناس يقول أحبه عندما يكون موجود لكن بعد موته كيف أحبه؟ Мисалы, кээ бир адамдар айтат, ал эми азыр бар болгон болсо мен аны сүйөт элем. Эми азыр ал жок, кандай кантип сүйө алам? محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته تكون بمحبة السنة، تحب السنة. Пайгамбар саллаллаху алейхи саламга болгон сүйүү, ал деген анын сүннөтүн сүйүү аркылуу болот. تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Анын сүннөтүн, пайгамбар саллаллаху алейхи саламдын сүннөтүн үйрөнөбүз. تتعلم السيرة. Анын өмүр баянын үйрөнөбүз. تعمل بها، تطبق. Алга жараша амал кылып, аны иш жүзүнө ашырып, تتمسك بالسنة. сүннөттү карман. تدعو إليها. Ага башкаларды чакыр. يعني تعلم الناس، تقول من السنة أن تأكل باليمين تشرب باليمين. Мисалы, адамдарга сүннөттү үйрөн. Мисалы, сүннөттөн болот бул адамды тамакты оң кол менен жеген. اتق الله لا تخالف السنة تأكل بالشمال مثلا. Аллахтан коркуну, сүннөткө каршы иш кылып сол кол менен тамак жебе. أيضا لابد
أن تدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يتكلم على السنة فلا بد أن تدافع لكن بعلم. Ошол менен бирге сөзсүз түрдө биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн коргошубуз керек болот. Анткени кээ бир адамдар ошо сүннөткө каршы бир жаман сөздөрдү сүйлөгөндөр бар. Биз сөзсүз түрдө аны коргойбуз, бирок илим менен, илимдин негизинде. من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى علينا Аллах тааланын бизге болгон чексиз, биз санап бүтпөгөн неаматтарынан, жакшылыктарынан أن الله سبحانه وتعالى اختارنا بأن نكون أتباعا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ал бизди ошол Аллах таала ошол пайгамбарыбыздын артынан ээрчигендерден кылып бизди тандап койгондугу. فلا بد أن نفتخر والله بأننا أتباع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. Жана Аллахка ант биз сөзсүз түрдө ушул нерсе менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи артынан ээрчип жүргөнүбүз менен биз деген суктанып, сыймыктанышыбыз керек. يعني ما تطأطئ رأسك هكذا، ارفع رأسك. Сен уялып башыңды жерге салба, жок, тескерисинче башыңды көтөр. لأن بعض الناس مثلا يكون عنده لحية طويلة مثلا Мисалы кээ адамдардын сакалы узун болот. يقصها، Аны кыскартып салат. أو يعني إذا كان في مطار أو في زواج أو شيء يخفي اللحية. Же мисалы кайсы бир чогулуштарда болгон болсо, же бир аэропортто жүргөн болсо, мынтип сакалын жашырып алат. Лимада? Кийим менен. Эмне себептен? أنت تقتدي بنبي عليه الصلاة والسلام هو من أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Эмне себептен? Сен деген чынында сен пайгамбарлардын эң жакшысы болгон пайгамбардын артынан ээрчип жатасың. Саллаллаху алейхи вассалам. إذن هذا من النعم أن الله اختارك أن تكون من أتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. Демек, Аллах таала сени пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам артынан ээрчигендердин арасынан сени ошо ээрчигендерден кылып тандап койгондугу бул Аллахтын неаматы. أنت ترى أهل الباطل يفتخروا بانتسابهم إلى يعني من لا يعرف إلا بالفساد والفسق، نسأل الله العافية والسلام. Бүгүнкү күндө көрсөк болот. Кээ бир адамдар бар, бир кайсы бир бузук иштер менен эле атактуу болгондордун артынан ээрчигендиги менен сыймыктанып жүргөндөр бар. نعم، فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رفعهم الله سبحانه وتعالى. Эгерде кайсы бир адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам артынан ээрчиген болсо, ошол сүннөтүн бекем карманган болсо, Аллах таала анын даражасын бийик көтөрөт. سبحانه وتعالى اختار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أشياء كثيرة منها. Аллах субханаху ва таала ушул пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн бир көп нерселерди ага тандап койгон. Алардын арасынан أفضل بلد مكة. ал ага деген эң жакшы шаарды, ал Мекке. عندما هاجر جعل الله سبحانه وتعالى المدينة لها فضل. Качан ал көчүп кеткенден кийин, Меккеден Мединага көчкөндөн кийин, ошо Аллах таала Медина шаарына да өзгөчө фазилет кылып койду. أفضل كتاب. Ошондой эле эң жакшы китеп, أفضل أمة. эң жакшы үммөт. أفضل أصحاب الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Жана эң жакшы сахабалар, анын жанында анын сахабалары бул пайгамбарлардан кийин Аллах таала жараткан эң жакшы адамдар. شريعة كاملة. Толук, кемчиликсиз шарият. خاتم الأنبياء والرسل هو عليه الصلاة والسلام. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал пайгамбарлардын жана элчилердин эң акыры болду. أما الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام هو نبينا عليه الصلاة والسلام. إمام، كان إمام ليلة الإسراء والمعراج. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол пайгамбар жана элчилерге аларга имам болуп чыгып намаз окуган, имам болгон. Ошол Мирач түнү аларга имам болду. رفع الله سبحانه وتعالى ذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эскерүүнү Аллах таала муну бийик кылып көтөрүп койду. كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ Мекке шаары пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келерден мурда ал кандай болгон? كانت مكة يعبد عند الكعبة عند بيت الله الحرام تعبد الأصنام. Меккеде ошол Кабанын Аллах тааланын арам болгон үйүндө ошонун жанында бутпарастарга сыйынгандар болгон. يشرب الخمور. Арактарды ичишкен. الغنى، الفواحش. Ар кандай ырлар, ар кандай бузуклук иштер. كانوا يعني كل إنسان لا يأمن على ماله، لا يأمن على نفسه، قتال.
ар кандай өлтүрүштөр болгон, эч бир адам өзүнүн напсысына, өзүнүн жанына, өзүнүн мал мүлкүнө эч кандай кепилдик бере албайт эле. أي إنسان يريد يصنع أي شيء عند الكعبة يصنع لا أحد يتكلم معه. Кайсы бир адам каалаган бир жаман иштерди кылгысы келген болсо, Кабанын жанында эч ким ага тоскоолдук бербейт эле, эч ким эчке дебейт эле. كما ترى اليوم في بعض الدول تصنع الذي تريد لا أحد يتكلم معك. Бүгүнкү күнү мына кээ бир мамлекеттерде биз көргөндөй сыяктуу эле. Кайсы бир адамдар каалаган ишин кылса дагы эч ким ага эч нерсе дебейт. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى توحيد الله. Жана аларга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип аларды таухидке, Аллахтын жалгызыгына чакырды. قاموا ضده وحاربوه. Жана ага каршы турушту. Ал менен каршы күрөштү. سبحان الله. Аллах таза. يأتي عمرو بن لحي من خارج الجزيرة، كانت لا تعرف الأصنام، أدخل الأصنام إلى الجزيرة وضع عند الكعبة، لم يتكلم مع أحد بل شاركوا وعبدوا الأصنام. Амр ибн Лухай деген адам ошо алыскы жактан деген бутпарастарды Меккеге алып келди. Ага чейин эч кандай жок эле бутпарастар, идолдар. Анан алар алып келип, аларды койгондон кийин ага эч ким эчке тоскоолдук чыккан жок, каршы чыккан жок. Ал эмес, ага жардамдашып чого катышып калышты ал иштеринде. إذن هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل من سار على هذه الطريقة لابد يؤذى. Демек, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолу экен. Демек, кайсы бир адам ушул жолдо болгон болсо, сөзсүз түрдө ага бир кыйынчылыктар келет, азаптар келет. حتى يعلم الله الصادق من الكاذب. Бул эмне себептен? Аллах Таала ким чыныгы кармаган менен жөн эле жалганчыны айырмалап билиш үчүн. القديم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك تاريخ هجري. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин илгери ушундай хижри боюнча деген тарых жок эле, календар жок эле. لا يوجد تاريخ. Тарых даталар жок эле. لكن كان الناس يعرفوا السنين والأشياء اللي تحدث بالحوادث. يعني مثلا أقول هذا متى جئت إلى هذه المدينة؟ قال أنا جئت في أيام كورونا. Илгери жыл санактаганда жүргөнүскөн дейт. Бир кайсы бир окуялар болгон болсо, кайсы бир жылда ошентип анан жылды атап коюшат эле. Мисалы баланча адамдан сураса, сен кайсы күнү бул шаарга келдиң десе, мына корона вирус тарап аткан учурда ошол убакта деп анан ошентип жылга атап коюп коет, аташып коет. أقول له متى تزوجت؟ Мисалы баланчадан сурай, сен качан үйлөнгөнсүң деп. يقول يوم كان حرب الخليج مثلا. Ошол жылы мисалы неме арабтардын ортосунда согуш болгон деп мисалы айтат. نعم. متى قبلت في الجامعة؟ Сен качан университетке сени качан кабыл алышты? يقول في سنة التي يعني مثلا كانت فيها تحرير دولة كذا مثلا. Айтат баланча жылы деген ошо бир кайсы бир мамлекет бошонгон, өзүнүн бир эркиндигин кабыл алган жылы деп айтат. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام يسمى عام الفيل. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн жыл, ал жылды пил жылы деп аташкан эле. الفيل هذا أرادوا بالفيل، أخذوه جيش من اليمن وأرادوا هدم الكعبة وأخذوا معهم الفيلة حتى يخوفوا أهل مكة ويهدموا الكعبة. Эмне болгон бул пил? Ошол жылы деген Йемен тараптан бир аскер келген. Анан ошол өздөрүнүн жагынан көптөгөн пилдерди өзүнө ала келишкен, пилди алып келип, анан Меккени, Кабаны талкалайбыз деп келатышкан. Эмнеге пилди алган? Адамдарды коркутуш үчүн. الله سبحانه وتعالى حمى هذا البيت. Эми Аллах Таала болсо бул үйдү, Меккени бул өзү сактап калды. لم يبقى أحد من هذا الجيش. Жана ал аскерден, ушу келип жаткан аскерден эч кимиси калган жок. الله سبحانه وتعالى قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم يولد في هذا العام. Эми Аллах субханала таала каалап койду, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жылы төрөлдү. لماذا؟ Эмне себептен? حتى يعرف الناس أن هذا البيت في حفظ الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن يتعدى عليه. Эмне себептен андай болду? Эмне себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жылы төрөлдү? Адамдар билиш үчүн, мына ушул жер, Мекке, ушул үй, бул деген Аллах Тааланын карамагында. Аллах Таала өзү сактап турат. Эч ким буга каршы, эч ким бир жүрө албайт, эч ким каршы чыга албайт. وهذا أيضا فيه إشارة أن هناك شيئا سيحدث وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. Жана бул нерсе дагы башка бир ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга жөнөтүлөт экендигине бир белги болду.
ولد في عام الفيل Ал пил жылы төрөлдü. في يوم الاثنين Birinci günü في شهر ربيع الأول. Rabiul Avval ayında. لكن اليوم 12 العاشر هذا لا يوجد شيء متفق عليه بين العلماء. Эми кайсы күнү, ошол айдын кайсы күнү 10-ундабы же 12-синдеби бул тууралуу алымдар бир сөз менен келе турган бир анык бир сөзү бир ушундай инабасы жок да. حتى لو علمنا اليوم لا يمكن أن نصنع بالنبي صلى الله عليه وسلم كما نصنع بالأولاد الصغار عيد ميلاد. Мисалы, бул кайсы күнү төрөлгөн билген болсок дагы, жана жаш балдар мисалы кылып аткандай, тулан күн өткөзүп аткандай сыяктуу эле, биз дагы андай кылып тулан күн өткөзө албайбыз. أو نجعل مولد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصنع اليهود والنصارى. Же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи туган күнүн ошол жана христиан менен жөөттөр, иудейлер өткөргөндөй сыяктуу биз дагы андай кылып өткөрө албайбыз. النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه قبل أن يولد. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атасы ал төрөлөрдөн мурда эле кайтыш болуп кеткен. وبعد الولادة ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم. Эми кийин качан төрөлгөндөн кийин анан кийин анын энеси да кайтыш болду. أبوه عبد الله Анын атасы Абдулла, وأمه آمنة. энесинин аты Амина. نعم. وجده عبد المطلب. Эми чоң атасынын аты Абдул-Мутталиб. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. Demek يعني مات أبوه قبل أن يولد. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жетим болуп төрөлгөн. Ал бул дүйнөгө төрөлөрдөн мурда эле анын атасы каза болуп калган. فكان في كفالة جده يعني من يقوم عليه بالنفقة والرعاية جده عبد المطلب. Жана ал өзүнүн чоң атасынын колунда болду. Чоң атасынын карамагында болду. ثم مات الجد عبد المطلب. Андан соң ал чоң атасы да кайтыш болду. فكان في كفالة عمه أبو طالب. أبو طالب هذا هو أبو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. لأن علي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. Андан соң ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ошо Абу Талиптин колуна өттү. Абу Талип бул өзүнүн атасынын бир тууган агасы. Анан ал Абу Талип өзү болсо бул Али радиаллаху анху сахабанын атасы. نعم. ثم مات أبو طالب. Андан соң Абу Талип дагы каза болду. وماتت خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Андан соң Хадижа пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялы ал да каза болду. مات كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бардык балдары тирүү кезинде эле каза болуп кайтыш болуп кетишти. 7 أولاد ماتوا إلا فاطمة ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. 7 баласы тең, 7 тең тирүү кезинде каза болду балдардын барысы. Бир эле Фатима радиаллаху анха ал деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөн кийин эле каза болуп кайтыш болуп кетти. أوذي. Ага кандай бир кыйынчылык, азаптар келди. عودي. يعني عادوه. Ага каршы душмандык кылышты. سحروه. Аны سحر النبي صلى الله عليه وسلم. сыйкырлап таштады, сыйкырлашты. وضعوا في طريقه الشوك ورموه بالحجارة. Ага кандай бир жолуна бир тикенектерди ыргызып койгондор болду. Аны таштар менен урлашты. أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. Аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүргүсү келишти адамдар. وضعوا له السم في طعامه. Анын тамагына уу салышты. شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت أحد أسنانه. Анын башы жарылды. Ошондой эле бир тиши дагы сындырылды бир жолу. لماذا؟ Эмне себептен? حتى نتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يضر ولا ينفع. Эмне себептен мунун баары? Биз билишибиз үчүн ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал адам болгон. Ал эч кандай бир зыян бере албайт да, пайда да бере албайт. حتى نتعلم أن هذه الدنيا دار اختبار امتحان. Жана билишибиз үчүн бул дүйнө, бул деген сыноолордун жашоосу. بعض الناس يريد هذه الدنيا جنة. ليست جنة، هذه دنيا. Кээ бир адамдар бул дүйнөнү бейиш катары көргүсү келет. Жок, бул дүйнө бул бейиш эмес, бул дүйнө. لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الابتلاءات؟ كثيرة ابتلاءات عظيمة. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам абалы кандай болду? Кандай көптөгөн кандай гана сыноолор келди ага. متشائم. Ал кандай бир жаман ушунун баарын бир кыйынчылык катары бир жаман ойдо болдубу? حزين.
же кандай кайгы апага түштү. قال أنا نبي وكذا لماذا يحصل لي هذا؟ Же айттыбы мен мына пайгамбармын, мен эмне себептен мен үчүн ушундай болуп атат деп айттыбы? لا، راضي بقضاء الله وقدره، Жок, тескерисинче ал Аллах Таала тагдырга жазган нерсенин баарысына разы болду. ماضي في طريق الدعوة. Жана дават жолунда, исламды жеткизүү жолунда ал жүрө берди. إذا لابد أن يكون هذا حال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. Демек сөзсүз түрдө ким пайгамбар саллаллаху алейхи артынан ээрчиген болсо, алардын дагы абалы ушундай болуусу зарыл. اختار الله سبحانه وتعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأسماء. Аллах субханаху ва таала ушул пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам ага эң жакшы ысымдарды тандап койду. اسمه محمد. Анын аты Мухаммад. يحمد أهل السماوات وأهل الأرض. Мааниси аны асмандагылар дагы, жердегилер дагы аны мактап турушат. يعني ذي الخصال الممدوحة المحمودة لا المذمومة. Демек ал мааниси ал ошо мактоого татыктуу болгон сыпаттарга Ал кандай бир айыптоого татыктуу эмес, бир мактоолорго татыктуу. واسمه في التوراة أحمد، يعني هو أكثر الناس حمدا لربه. Эми Торатта болсо, Торатта келген аты болсо деген, анын аты Ахмад. Ахмад деген мааниси деген бул Аллах Тааланы эң көп мактаган. اختار الله له أفضل نسب. Жана ошондой эле ага дагы ата тек, өзү ата тегин эң жакшы ата тек тандап койду. اختار الله له أفضل زوجات. Ошондой эле Аллах Таалага эң жакшы аялдарды тандап койду. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى الناس خلقا. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой эле анын кулк мүнөзү эң улуу болгон, эң бийик. أطيب الناس رائحة. Ошондой эле адамдардын арасынан эң жакшы анын жыты болгон. إذا مشى من الطريق Качан бир жолдо өтүп бараткан болсо, وذهب жана өтүп кетип калса, تبقى رائحة الطيب في الطريق. анын ошо жакшы жыты ошо жолдо калып калат эле. يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم من هنا. Жана адамдар ошондон билип коюшат эле, мына бул жакта пайгамбар салсам өтүп кетти деп. كانوا يأخذوا عرق النبي صلى الله عليه وسلم يضعوه في الطيب فيكون أطيب الطيب. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын терин алып туруп, аны деген ошо атырга кошкондо эң жакшы атыр болот эле. أشجع الخلق عليه الصلاة والسلام. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул эң баатыр болгон дейт. أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام. Эң чынчыл болгон. لا يعرف عنه كذب قبل النبوة، فما بالنا بعد النبوة. Пайгамбар боло электен мурда эле эч бир дагы учурда ал жалган айтып белги болгон эмес. Эч качан жалган айткан эмес. Ал эми пайгамбар болгондон эмнени айтабыз? أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام. أعبد الخلق، كان كثير العبادة، يقوم حتى تتفطر قدمه تشقق. نعم. Эң көп Аллахка ибадат кылуучу адамдардын арасында. Эң көп ибадат кылган. Ал ушунчалык көп ибадат кылгандан аны деген буттары шишип кетчү эле дейт. فالله سبحانه وتعالى جعل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم من كل شيء أعلى سبحانه وتعالى بالنسبة لما يكون عليه البشر. Демек Аллах субханаху ва таала ушул пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам адамдарга тиешелүү болгон баардык нерселердин эң жакшысын ага тандап берип койгон. متواضع عليه الصلاة والسلام، لا متكبر. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан текебир болгон эмес, ал жөнөкөй болгон. يجلس مع أصحابه. Ал өзүнүн сахабалары менен чогуу отурган. يدخل داخل ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل إلى المسجد. Мисалы сырттан бир адам мечитке кирген болсо, пайгамбарды танып айырмалап билбейт эле. والنبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه. Аба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо сахабалардын арасында отурат эле. لا يعرفه. Бирок аны танып аныкты айырмалап билбейт эле. ليس له جلوس خاص. Ошондой эле ага бир алардын арасында бир өзгөчө бир отура турган жери жок эле. ولا لباس خاص. Бир өзгөчө бир кийими жок эле. فيقول الرجل يقول فيكم محمد، هل يوجد فيكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ Сырттан келген адам сурайт эле. Силердин араңарда Мухаммад барбы деп? Араңарда Мухаммад барбы деп сурап калат. يمازح الصغار. Жаш балдар менен тамашалап ойнойт эле. يسلم عليهم. Аларга өзүнүн салам берет эле. يعلم الصغار والكبار والنساء. Улууларды дагы, кичилерди дагы, аялдарга үйрөтөт эле. ما مس النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، طبعا من غير المحارم. Эч качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жакынкы туугандары болбогон бир башка чоочун аялдардын бирөөсүн дагы эч качан ал колун кармаган эмес. عندما بلغ عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة. Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 40 жашка чыкканда,
كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أطراف مكة إلى غار يسمى غار حراء يعبد الله سبحانه وتعالى على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн атасы ошо Ибрахимдин динин карманып, ошо Меккенин чет жагына барып, бир үңкүр, Хира деген бир үңкүргө чыгып, ошол жактан Аллахка ибадат кылат эле. كان يبغض عبادة الأصنام ولم يسجد لها ولم يعبدها قط عليه الصلاة والسلام. حفظه الله. Жана Аллах Таала аны сактаган, эмне сактаган? Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан бутпарастарга, идалдарга сыйынган эмес. Эч качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир да жол эмес, бир идалга, бутпараска сажда да кылган эмес. فجاءه الوحي جبريل عليه السلام في غار حراء. Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хира үңкүрүндө жүргөндө, ошол болгондо ага Жибрил ونزل عليه الخمس آيات الأولى من سورة العلق. Жана ага аят кылып, Алак сүрөсүнүн, Алак сүрөсүнүн биринчи 5 аятын ثم بدأ الوحي يتتابع عليه الصلاة والسلام. Жана андан соң ушул аяттардан кийин анан إلى ماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнеге дават кылган, эмнеге чакырган? يدعو لتوحيد الله Аллахтын жалгыздыгына, тавхидке чакырган. وترك الشرك. Жана ширкти таштоого. معالي الأخلاق، أعلى الأخلاق يدعو إليها النبي Жана صلى الله ошол عليه менен وسلم. бирге кулк мүнөзүн адайып халктын эң улуу көрсөтүчтөрүнө. أخرج الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان سبب النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج الناس من الظلمات يعني الكثيرة إلى نور واحد، طريق واحد. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдардын караңгылыктардан, көптөгөн караңгылыктардан жалгыз болгон бир ошо Аллахтын нуруна чыгарууга себеп болгон. نعم، ظل عليه الصلاة والسلام 23 سنة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 23 жыл ичинде, 23 жыл бою Аллах Таалага чакырып дават кылып жүрдү. ومات النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أكمل له هذا الدين. Жана качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн кайтканда, кайтыш болгондо, Аллах Таала бул динин толук кылып түшүрүп койду. فلا يمكن لأحد أن يبتدع شيئا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. Демек, эч кимге уруксат берилбейт мына. Мүмкүн эмес. Бул ушул динге кандайдыр бир кошумча кошконго эч кандай бул мүмкүн эмес. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذكور والإناث 7. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын балдары, эркектер жана кыздар дагы баарысы жалпысынан 7 баласы бар. القاسم وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام، فكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. Эң биринчи баласы бул Ал-Касим. Ал-Касим жана ушул баласынын атынан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды аташат эле. Анын куниясы Абул-Касим. وإبراهيم. Жана ошондой эле Ибрахим баласы. وعبد الله. Абдулла үчүнчү баласы. هذا الذكور 3. Бул 3 эркек баласы. والإناث 4. Жана 4 кызы болгон. فاطمة. Фатима, رقية. Рукайя, كلثوم. Кулсум, زينب. Зайнаб. كل هؤلاء 7 ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. Ушулардын баарысы тең, баардык балдары тең пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезинде эле кайтыш болуп кетишти. Бир эле Фатима радиаллаху анха ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөн кийин эле бир той өтпөй эле ал дагы кайтыш болду. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يقول أنها 27 أو 29 غزوة. نعم. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын согушка чыккан сапарлар. Кээбирлер айтышат, кээбир алымдар айтат, булар 27 жолу чыккан дейт. Кээбирлер айтат, жок 29 жолу чыгышкан дейт. أهم الغزوات 7. Эми эң маанилүү ошол согушка чыккандардын согуштар бул 7. بدر. Бул Бадыр согушу, وأحد. Ухуд согушу, والخندق. Хандак согушу, وفتح مكة. жана Меккенин ачылышы, وتبوك. Табук согушу, وحنين. Хунейн وخيبر. жана Хайбар согушу. نعم، هذه أهم الغزوات. Бул ошо эң маанилүү болгон согуштар. لكن لابد أن نعلم أشياء في الغزوات منها. Жана ушул согушка пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыккандары тууралуу бир эң маанилүү нерселерди билишибиз керек. Алар كان قتال النبي صلى الله عليه وسلم للكفار لماذا؟ эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам капырлар менен эмне себептен согушкан? أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقذ الكفار من النار. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам капырларды тозоктон сактаганга аракет кылган, сакташы керек болгон. لا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بالقتال، لا. لم يبدأ. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү баштаган эмес, алар менен согушту, өзү баштаган. إلا أن يدعوهم أول الإسلام.
Согушту баштаган эмес, биринчи сөзсүз түрдө аларды исламга чакырган. إذا أسلموا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتلهم. Эгерде алар исламды кабыл алган болсо, болду, таштап коет эле. Алар менен согушпайт эле. إذا ما أرادوا الإسلام يعرض عليهم الجزية أن يدفعوا شيئا من المال مقابل إقامة الكفار تحت دولة النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية. Эгерде алар жок, ислам кабыл албайбыз деп баш тартышкан болсо, анда аларга деген башка нерсени сунуштайт эле. Ал эмне? Жизия төлөп, ошол мусулмандардын өлкөсүндө, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлкөсүндө алар жашайт эле, бирок ошо жизияны алып. شيء يسير. Бул аз эле нерсе. نعم. إذا أبوا بعد هذا يقاتلهم. Эгерде бул нерседен дагы алар баш тарткан болсо, андан кийин эле алар менен согушат эле. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقتل النساء. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйрук кылган, бир дагы аял өлтүрүлбөсүн деп. ولا الأطفال. Ошондой эле жаш балдар дагы. ولا الرهبان ولا العباد. Ошондой эле манахтар, бир сый ибарат кылуучулар. ولا المرضى ولا المجانين. Ошондой эле бир оорулуулар же болбосо бир акылсыздар. يقاتل فقط من يقاتل من الرجال. Кимдер менен эле согушчу эле, кимдерди эле өлтүрүлөт, бир ким эгерде аларга каршы чыгып согушуп аткан эркектер эле. لو نجمع عدد القتلى من الكفار منذ أن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار إلى أن مات يقال أنه ما يصل إلى 1000 قتيل من الكفار. Эгерде мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам согуш баштагандан баштап, мына бул өмүрдүн аягына чейин баардык согуштардагы өлтүрүлгөн капырлардын санын санасак, алар алар айтышат, миңге дагы 1000 адамга да жетпейт. ليس فيهم مرأة. Алардын арасында бир дагы аял өлтүрүлгөн. ولا طفل. Ошондой эле бир дагы жаш бала өлтүрүлгөн. ولا عابد. Ошондой эле бир сыйынуучу. ولا مريض. Ошондой эле бир оорулуу. ولا كبير سن. Ошондой эле бир каарыган адамдар. هذا ماذا يعني؟ Эми мунун маанисин эмнени түшүнөбүз? يعني أن القتال كان شيء محصور محدد. Демек, мындан эмнени түшүнөбүз? Демек, бул өлтүрүлүү деген, согуш деген бул аз эле нерсе болгон, чектелген эле нерсе болгон. يعني أنت تنظر إلى الأعداد الهائلة في الحروب، حروب خاصة الحروب العالمية. Мисалы, сен канча деген өлтүрүлгөндөрдү карасаң, мына дүйнөлүк согуштар, канча деген адамдар өлтүрүлгөн? نعم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединага хижрат кылып көчүп барган. أول ما يصنع الإنسان إذا انتقل من مدينة إلى مدينة ماذا يفكر؟ Эң биринчи, качан бир адам бир шаардан экинчи шаарга көчүп барган болсо, эң биринчи эмнени ойлойт? إذا انتقلت من مدينة إلى مدينة أخرى تفكر أول شيء في ماذا؟ Мисалы, бир шаардан башка шаарга көчүп барсаң, эң биринчи эмнени ойлоносуң? في بيت. نعم. أول شيء صنع النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل المدينة بنى بيتا له أو قصر. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң биринчи ошо Мединага көчүп баргандан кийин өзүнө бир сепил куруп алдыбы, же үй куруп алды, не кылды? بنى ماذا؟ بنى مسجد قباء. هذا أول مسجد بني في الإسلام. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баргандан кийин ал мечитти курду. Ал Куба мечитин курду. Бул исламдагы эң биринчи курулган мечит. ثم بعد هذا هل بنى بيتا؟ Андан кийин анан үй курдубу өзүнө? لا، بنى المسجد النبوي. Жок, андан кийин Масжид Набави пайгамбардын мечитин, өзүнүн мечитин курду. هل بعد هذا بنى بيتا أو قصرا؟ Андан кийин өзүнө бир үй, бир кандай бир сепил куруп алдыбы? لا. Жок. كان عنده زوجتان عليه الصلاة والسلام. Ошол учурда анда эки аял болгон эле. عائشة Айша وسودة. жана Сауда. بنى غرفتين. Жана ал экөөнү эки бир бөлмө курган. الغرفة الواحدة متر ونصف في متر ونصف. هذا أكثر تقدير لها. Ошо бөлмөнүн чоңдугу бул туурасынан дагы 1,5 метр, мындай кенендигинен да бул туурасынан дагы узундугунан дагы 1,5 метр. إذا كانت عائشة رضي الله عنها نائمة في الغرفة لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد حتى عائشة ترفع رجليها هكذا ويسجد من غرفة من ضيق الغرفة. Ошол бөлмөнүн ушунчалык тардыгынан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окуп атканда эгерде Айша энебиз жаткан болсо, намаз окуй албайт эле. Сөзсүз түрдө мына саждага кетердин алдында Айша энебиз деген бутун жыйнайт эле, анан ошондон кийин анан сажда кылат эле, намаз окуйт эле. جاءت الفتوحات، جاءت الأموال، جاءت الغنائم، ما تغيرت هذه الغرفة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. Көптөгөн андан соң согуштар болду, алардан жеңиштер болду, мал мүлктөр, байлыктар келди.
ошолордун баары болгон болсо дагы эмне үйү өзгөргөн жок. Өмүрүнүн аягына чейин, бул каза болгонго чейин ошондой эле үй абал кала берди. إذا ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнени каалаган экен? يريد الدنيا؟ Дүйнөнү каалаган бекен? لا والله، Жок, Аллах кант. أراد الآخرة عليه الصلاة Жок, والسلام. ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал акыретти каалаган. وخير الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني ملكا من ملوك الدنيا فاختار عليه، لم يختار النبي صلى الله عليه Ал وسلم. эмес, Аллах субханаху ва таала ага тандоо берген, ага мүмкүнчүлүк берген. Сен деген ушул сен бир падыша бол деп, бир дүйнөлүк бир кайсы бир падышалардын биринде эле сенде байлык болсун деп ага сунуштаган эле, бирок ал андай нерсени тандаган эмес, акырет тандаган. طعام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тамагы кандай эле? أين نتكلم؟ مشكلة نتكلم هنا. كان الهلال والهلالين والهلال والثلاث أهلة 3 أشهر يمر على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما يوجد طبخ. نعم. Bir ay өтөт эле, 2 ай өтөт эле, 3 ай бою өтүп ушул үйүндө бир да жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүндө бир да жолу от жагылбайт эле. ما شبع آل محمد عليه الصلاة والسلام من أردع خبز كان عندهم، يعني أقل خبز في القيمة، ولا أحد يأكل يعني كثير. هؤلاء ما شبعوا منه أهل النبي صلى الله عليه وسلم. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсү мына эң өздөрүнүн ошо убагындагы эң бул аз, мына эң төмөн болгон нан менен дагы эч качан бир тойо жеген эмес эле дейт. بارك الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في أعماله، في أوقاته، في حياته عليه الصلاة والسلام. Аллах субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунда, анын амалдарында, анын өмүрүндө ага Аллах таала аны берекелүү кылып койгон. ما هي الوظائف التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү карманып жүргөн кесиптер, ошол кызматтар кандай кызматтар болгон? هو نبي ورسول. Бул биринчиден бул пайгамбар жана элчи. يتعلم من جبريل الوحي عليه السلام. Жибрил алейхиссаламдан ал вахийди үйрөнгөн. هو المعلم المدرس. Жана ошондой эле өзү ал үйрөтүүчү. هو مدرس القرآن، مدرس الحديث. Жана ал Куранды жана хадистерди үйрөтүүчү. هو المفتي. Ошол менен ал муфти. هو القاضي. Ошондой эле ал казы, сот. هو إمام المسجد. Жана мечиттин имамы. هو رئيس الدولة مثل نقول. Жана ошондой эле мамлекеттин президенти, башчысы. وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية. نعم. Ал министр болгон, ал ошо министр обороны, коргоо министри болгон. Вазир дифа. وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية. ички иштер министри болгон, сырткы иштер министри болгон. نعم. يربي الأولاد، يربي كذا في أهله مع أهله. Ал балдарды тарбиялаган, үй бүлөсүн тарбиялаган, башкаларды тарбиялаган дейт. كيف؟ Кандай дейт? Кантип? والله لا يعطيك وظيفة واحدة لا تستطيع عليها. Ал ушул кызматтардын бирөөсүн берсек дагы сага жетише албайсың, мүмкүн эмес дейт. ما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة واحدة، ما تخلف قط عن صلاة واحدة. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир дагы يعني ما ترك صلاة واحدة أبدا. эч качан бир намазды да калтырган жок. منذ فرض عليه الصلاة إلى أن توفى الله ما ترك صلاة. Аллах субхана таала ага намазды парыз кылгандан баштап, ол каза болгонго чейин бир дагы намазды калтырган. لم يتأخر عن صلاة واحدة، لم يؤخرها عن وقتها إلا صلاة واحدة. الله سبحانه وتعالى قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى تتعلم الأمة صلاة واحدة فقط. Эч качан эч бир учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир дагы намаздан кечиккен жок, кечиктирип окуган жок. Бир эле учурда болду. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уктап калды. Жана Аллах таала муну атайлап ушундай анын тагдырына жазып койгон. Эмне себептен биз үммөт андан үйрөнүшүбүз үчүн. ما الفائدة؟ Эмне пайда? أنك إذا اتقيت الله يبارك الله لك في كل شيء، في أولادك، في مالك، في وقتك، في حياتك، في كل شيء. Демек, эмне пайда алабыз? Демек, эгерде сен Аллахтан корккон болсоң, таквалыкты карманган болсоң, Аллах таала сенин бардык иштериңде, сенин жашооңдо, сенин балдарыңда, мал мүлкүңдө, сенин өмүрүңдө бардык нерседе сага Аллах таала береке берет. نعم. أنت ترى مثلا الأئمة الأربعة مثلا. Сен мисалы биз билебиз 4 имам. الإمام أبو حنيفة إمامنا رحمه Биздин الله. имамыбыз имам Абу Ханифа. بارك الله في علمه. Анын илимине Аллах таала береке берген. نعم. مع أن هناك يعني من كان هو من أعلم أبو حنيفة رحمه الله وأحفظ منه، لكن الله جعل
في علم بركة إلى اليوم الناس تنتفع بعلمه. Абу Ханифадан дагы учурда ошо өз заманында андан илимдүүрөөк болгон, андан көбүрөөк жаттагандар болгон. Бирок Абу Ханифанын анын илимине Аллах Таала береке берген. Азыркы күнгө чейин бардык адамдар андан пайда алып жүрүшөт. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 4 жолу умра кылган, кичи ажылык кылган. وحج مرة واحدة تسمى بحجة الوداع. Жана ошондой эле бир жолу ажылык кылган, жана бул ажылык деген коштошуу ажылыгы деп аталат. نعم. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على المتابعة بين الحج والعمرة. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп ажылык жана умраны кылууга үгүттөгөн. نعم. فالله سبحانه وتعالى اختار للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر كل العمرات ال4 التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذو القعدة. نعم. Жана Аллах Таала ушундай каалаган боюнча ар бир кылган умрасы ошол кичи ажылыгы бул Зулкада айында болгон. Ар бир 4 тең ошо бир айда болгон. Зулкада айында. وقلنا حج مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. Жана айттык ажылык өмүрүндө бир жолу болгон, бир жолу ажылык. بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажылыктан кайткан соң بدأ المرض يشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم. анын оорусу күчөп баштады. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بشر يلحق من пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адам болгон. Жана адамдарга эмне керек болсо анын баарын ага баары керек. ومات النبي صلى الله عليه وسلم من شهر ربيع الأول. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рабиул Аввал айында кайтты. بعد أن أكمل الله سبحانه وتعالى له هذا الدين. Жана бул Аллах Таала динин толук кылгандан кийин, толуктап бергенден кийин ونشهد له والله أنه عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة. жана биз Аллах Таала бөлүп берет. Мында Аллах Таала өзүнө жүктөгөн аманатты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таалага жүктөгөн аманатты кылып кетти. وأكمل نصح كان منه عليه الصلاة والسلام. Жана ал тараптан эң жакшы насаат, эң жакшы жакшылык болду. وبلغ البلاغ المبين ولم يكتم شيئا عليه الصلاة والسلام. Жана эң жакшы түрдө жеткизип берди. Жана эч нерсени жашырып калган жок. وقام بجميع أنواع الجهاد عليه الصلاة والسلام. Жана бардык күрөштүн, бардык ошо аракеттин баары тең эң бардык түрүн тең аткарды. وكان موت النبي صلى الله عليه وسلم فتنة. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын каза болушу бул деген бир сыноо болду. بعض الناس ارتد نسأل العافية والسلام. Кээ бир адамдар Аллах Таала бизди да сактаган болсун, динден кайтып кетти. وبعض الناس منعوا الزكاة. Кээ бир адамдар болсо зекет бербейбиз деп баш тартып калышты. الله سبحانه وتعالى سخر أبو بكر رضي الله عنه في أن وقف ضد هذه الفتنة. Жана Аллах субханаху ва таала Абу Бакрды тандап ал ушул фитнага, ушул сыноого каршы турууга Аллах Тааланы тандап. وكان أبو بكر رضي الله عنه سببا لإيقاف هذه الفتنة. فتنة الردة وترك دفع الزكاة. Жана Абу Бакр радhiyallahu anhu ушул сыноонун, ушу адамдарга түшкөн сыноонун токтошуна себеп болгон. Кайсы сыноо бул динден чыгып кетүү, же болсо зекетти бербей коюу, ошонун баарысына тең токтоп калышына, ошонун баарысына Абу Бакр себепкер болгон. أجمعت الأمة إجماع. Жана ошондой эле үммөт бирикти. ولا أحد يستطيع أن يخالف هذا الإجماع. Жана бул биригүүгө шу жалпы ойго бир дагы эч ким ага каршы чыккан. أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. Эми бул эмне болгон биримдик? Бул деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин падыша болуу бул Абу Бакрдын акысы. ثم عمر. Андан соң Умар. ثم عثمان. Андан соң Усман. ثم علي. Андан кийин Али. رضوان الله عليهم. Аллах Таала баарынан разы. لا يمكن أن نقدم أو نؤخر أحد. Эч кимисин дагы биз алдыга коюп же кайра артка чүрүп же эч мүмкүн эмес. Бул тартипти өзгөртүп мүмкүн эмес. هذا الترتيب التي أجمعت عليه الأمة. Бул тартип, ушул коюлган тартип тууралуу бардык үммөттүн бир ой менен жалпы ойдо биригишкен. لا نذكر الصحابة إلا بالخير. Жана биз сахабаларды бир эле жакшылык түрдө, жакшы сөз менен эскеребиз. لا يمكن أن نتكلم فيهم أدنى كلمة. Бир дагы бир кичине бир жаман сөз менен сүйлөгөнгө бизге мүмкүн эмес. لا نسمع شيئا ولا نقرأ شيئا فيه قدح ولو شيء يسير في الصحابة رضوان الله عليهم. Эгерде бир пайгамбар ошо сахабаларга болгон бир кандайдыр бир жаман сөз
же жаман бир ушундай бир сөздөр болгон болсо аны биз укпайбыз дагы окубайбыз дагы. لأن الذي يتكلم في الصحابة هو في الحقيقة قد تكلم في الله سبحانه وتعالى. Анткени чынында ким эгерде сахабаларга карата бир жаман сөз сүйлөгөн болсо, ал чынында ал Аллахка карата жаман сүйлөдү. والذي يتكلم في الصحابة قد تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أصحابه. Жана ошондой эле ким сахабаларга каршы бир жаман сөз сүйлөгөн болсо, ал чынында пайгамбарга да каршы сөз сүйлөдү. Анткени ал пайгамбардын сахабалары. والذي يتكلم في الصحابة قد تكلم في الدين الإسلامي لأن الدين هم نقلوا لنا. Ошондой эле ким эгерде сахабаларга каршы бир сахабалар тууралуу бир сөз сүйлөй турган болсо, чынында ал бул ислам дини тууралуу да сөз сүйлөдү. Анткени ислам динин бизге алар алып келишкен. وقد تكلم في الصحابة وهذا واضح. الرابع الذي يتكلم فيهم يعني تكلم في الصحابة. الذي يتكلم في الصحابة قد طعن في الصحابة. هذا إشكال كبير. نعم. Эгерде ким сахабалар тууралуу бир сөз сүйлөгөн болсо, демек ал сахабаларды урушту. Сахабаларга бир сөктү. عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في غار حراء أول مرة كان عليه الصلاة والسلام نبيا. Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хиро үңкүрүндө жүргөндө, эң биринчи ага ошо аяттар вахий түшкөндө, ошол учурда ал пайгамбар болду. وعندما نزل عليه أول سورة يا أيها المدثر كان رسولا عليه الصلاة والسلام. Жана Ал-Муддассир сүрөсүндө я аyyuhal муддассир деп оронуп алган деген аяттар түшкөндө, бул аяттар аркылуу ал элчи болду. فهو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. Ошон демек ал саллаллаху алейхи вассалам ал пайгамбар дагы элчи дагы. نعم. وهو عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم 5. Жана ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам улуу болгон 5 улул азм деп коет. Чечкиндүүлүк ээси болгон 5 пайгамбардын арасына кирет. نعم. نوح ал 5 кайсы? Биринчи Нух, وإبراهيم ошондой эле Ибрахим, وموسى Муса, وعيسى Иса ونبينا عليهم الصلاة والسلام. жана биздин пайгамбарыбыз Алла баарына Аллах салам болгон болсун. النبي صلى الله عليه وسلم هو أجمل الناس خلقا وخلقة. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул эң көркөм, эң кооз адам болгон. Эмне жагынан дейт? Ал кулук мүнөзүнөн дагы жана сырткы келбеттен дагы. وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كالقمر بل هو أجمل من القمر عليه الصلاة والسلام. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүзү тууралуу айтышат эле, ал ай сымал деп. Ал эмес айдан дагы сулуу деп айтышат эле. ليس بالطويل وليس بالقصير عليه الصلاة والسلام. Эми бою болсо ал узун дагы өзгөчө бир башкача узун дагы эмес дагы, ошондой эле кыска дагы эмес эле. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ألين الناس كفا قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. حرير ولا ديباج. يعني شيء من في النعومة مثل الحرير. نعم. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алаканы эң жумшак эле дейт. Мисалы адамдар айтышат эле, мен ошол пайгамбардын колунан дагы бир жумшагыраак дагы эч бир кандай бир жанагы шерсть шолук деген бир жибек же бир кандай бир материалда дагы бир кармаган эмесин деп айтышат эле. دائما التبسم عليه الصلاة والسلام. Дайыма пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күлүп жүрөт эле дейт. يعني بعض الناس سبحان الله دائما هكذا يعني. أي نعم. Кээ бир адамдар субханалла мындай дайым ар дайым эле мындай үңүрөйүп жүрөт дейт. نعم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أجمل الناس خلقة وخلقا عليه الصلاة والسلام. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал эң көркөм адам эле, эң кооз адам эле. Эмнеден дейт? Сырткы келбеттен дагы, ошондой эле кулук мүнөзүнөн дагы. نعم. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من خديجة رضي الله عنها. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бардык балдары тең Хадижа энебизден болгон. إلا إبراهيم كان من ماريا. نعم. Бир эле Ибрахимден башка ал Мариядан болгон. نعم. فالله سبحانه وتعالى قلنا قدر أن هؤلاء الأولاد يموتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 6 أشهر. Ошондо эле Аллах тааланын каалоосу менен бардык пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын балдары пайгамбар тирүү кезинде кайтыш болгон. Бир эле Фатима радиаллаху анха, ал деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каза болгондон кийин бир болжол менен бир жарым жыл 6 ай өткөндөн кийин анан каза болгон.
ففاطمة رضي الله عنها كان يقال عنها أنها هي للنبي صلى الله عليه وسلم. Фатима радиаллаху анха ал тууралуу кээ бир айтышат эле, ал деген пайгамбардын энеси деп айтышат эле. يقال عنها أبيها. Ал өзүнүн атасынын энеси деп айтышат эле. لماذا؟ Эмне себептен? عندما ماتت خديجة رضي الله عنها قامت فاطمة مقام خديجة رضي الله عنها في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. نعم. Пайгамбар саллаллаху алейхи кайтыш болгондон кийин анын ордун Фатима радиаллаху анха ээлеп калган дейт. Аны коргоп дейт, анын кызматтарын кылып. كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة. Пайгамбар саллаллаху алейхи Кабанын жанында сажда кылат эле. فوضع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد سل الجزور يعني البعير عندما يذبح هذا الكرشة وكذا وضعوها فوق النبي صلى الله عليه وسلم. Жана ошо Меккенин жанында саждада турган кезинде ага келип туруп капырлар келип төөнүн ичегилерин, ичагарындарын анын үстүнө таштап салышкан эле. فجاءت فاطمة أزالت هذا وأخذت تتكلم على الكفار رضي الله عنها. Жана Фатима радиаллаху анха келип ошонун баарын үстүнөн алып жана ал капырларга мушриктер менен уруш баштаган, аларга сүйлөп баштаган эле. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтыш болгондон кийин والصحابة دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. жана сахабалар пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам аны көмгөн соң فاطمة رضي الله عنها قالت للصحابة كيف طابت أنفسكم بأن تحثوا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كيف وضعتم التراب على النبي صلى الله عليه وسلم. анда Фатима радиаллаху анха айткан эле, сахабаларга айткан дейт. Кантип ушул силердин мындайча айткан дитиңер бар дейт. Кантип ушул пайгамбардын үстүнө кантип топурак таштадыңар деп айткан дейт. ولهذا حزنت حزنا شديدا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وماتت ما استطاعت أن تبقى في الدنيا سبحان الله. Жана ошол себептүү өтө катуу кайгы капага түшүп, ушунчалык өтө кыйналып, анан ошол себептүү көп өтпөй эле анан кайтыш болуп кеткен дейт. Радиаллаху анха. الزهد في الحقيقة ليس فيما يظهر للناس. Зухд деген нерсе бул жанагындай курманчылык деп байка айтты го, ошол бул деген чынында бул адамдарга көрүнө турган нерсе эмес. حتى العبادة. Ал эмес мына ибадат деле, сыйынуу деле. فأنت ترى بعض الناس يعني حتى يحفظ عن بعض السلف أنه ما رآه أحد يصلي وهو دائما كان محافظ عن الصلاة. هذه العبادة الحقيقية. فهمت؟ يعني يظهر للناس أنه لا يقوم الليل، ما يقول أنا أمس قمت الليل، لا، خفية. Кээ бир сахабалар ушундай болот эле, жашырын ибадат кылышат эле. Ал эмес, кээ бир сахабалар тууралуу эч качан ал түндө намаз окуйт деп эч ким билбейт эле. Бирок ал дайыма түндө калтырбай түндөрү намаз окуйт эле дейт. Билгиспейт эле дейт. فأنت تشعر أنه إنسان طبيعي مثل بقية الناس. Мисалы аны көрсөң, жөнөкөй эле адам деп ойлойсуң, башка адамдар эле. لكن هو في الحقيقة يعني يتصدق بأكثر ما لديه من مال. Бирок чынында мүмкүн ошол адам дейт, өзүндө болгон мал мүлкүнөн дейт, башка адамдардын баарысынан дагы эң көп садака берет. ينتظر الناس حتى يناموا ويقوم يصلي. Жана адамдар качан уктайт деп күтүп турат. جنا أنا رحت عن تروح أنا نماز أخوي. يبحث عن الفقراء يساعدهم، يبحث عن المرضى يساعدهم أو يزور المرضى دون أن يعرف به أحد. Hiç kim anı bilbeyt deyt. Бирок ал деген адамдар ошо кембагалдарды, муктаж болгондорду издейт дейт. Аларга жардам берет, ошондой ооругандарды издейт дейт. Аларга барат, зиярат кылат ооругандарды дейт. Аны hiç kim билбейт deyт бирок. أما الزهد أن يأتي مثلا الآن هنا الطعام الذي يقول لا أنا زاهد أنا لا أكل. Ал эми жана курмандык болсо, мисалы, элдер чогулуп тамак жеп аткан болсо, жок мен азыр жебейм деп ушинтип элдер көрсөтүп аткан болсо, жок дейт. Бул нерсе эмес дейт. قال الزهد في ما لا يظهر للناس. Демек, зухд деген нерсе, урмандык деген нерсе, чын ибадат деген бул адамдарга көрүнбөй турган нерсе. لأن ظهر أناس نسأل الله العافية السلامة يعني يكذبوا وقالوا نحن الزهاد. Демек, сырткы эгерде көрсөтүп жанагындай айтып аткан болсо, биз мына чын ибадат кылуучуларбыз, биз курмандык кылуучубуз деп айтып атса, алар жалганчылар. يلبسوا في الصيف الصوف. Мисалы, жана кышында дейт, жанагындай бир шерсть деп коебуз го, ушундай бир кандай бир жупуну бир кийимдерди кийишет дейт. نعم وقالوا نحن الزهاد. Ушундай бир жүндөн болгон кийимдер кийип, анан биз мына курмандык кылуучуларбыз деп айтышат дейт, кийимдер менен. لا ليس هذا. Жок, бул нерсе эмес дейт. الزهد تنظر إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. Бул мына чынын курманчылык деген бул мына сахабалар эмнени карманып жүргөн болсо, мына ошол нерсе. تنظر إلى ما كان عليه مثلا الحسن البصري، عبد الله بن المبارك، الإمام أحمد، لأنه
الزهد أعلى زهد بعد الصحابة في هؤلاء الثلاثة. نعم. Жана эң чоң урманчылык, эң чоң аскетизм деп коебуз. Зухд деген мына ушул 3 имамда болгон дейт. Бул кайсы имам? Бул Абдуллах ибн Мубарак, ошондой эле имам Ахмад жана Хасан аль-Басри. نعم. قال هؤلاء أعلى الزهاد يعني بعد الصحابة. Бул айтышат, мына ушул 3 дейт. Сахабалардан кийин эң улуу даражада болгон ушул курманчылык кылуучу, ушундай аскетизмди карманган сахабалар, адамдар болгон дейт. النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، يعني ما يوجد مرة واحدة في حياته النبي صلى الله عليه وسلم انتصر لنفسه، لا. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүрүндө бир дагы жолу бир өзү үчүн бир кандай бир өч алган эмес дейт. Бир кандай бир өзүнө, мына өзүнүн нафсине жардам берип бир кандай бир жамандык кылган эмес. إلا أن تنتهك حرمات الله. إذا تعدى أحد على الشريعة لا غضب النبي صلى الله عليه Бир وسلم. эле эгерде Аллах тааланын буйруктары бузула турган болсо, кайсы шариатка каршы иштер боло турган болсо, ошондо эле анан ачууланат эле. إذا هو لا يسأل عن الدنيا. Демек, ал дүнүйө жөнүндө анын иши жок. أما الآخرة هو النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقف. Демек, качан эгерде бир ахирет менен байланыштуу иш боло турган болсо, ал Аллахтын пайгамбары, ал сөзсүз түрдө ошол учурда турат эле дейт. إذا المدح للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون دائما يعني يسكت، لا. نعم. المدح يعني لابد أن يكون عند الإنسان حزم في المسائل. نعم. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына мактоо, ага карата мактоо болгондугу, жакшылык болуусу бул дайыма эле ал унчукпай коюусу эмес дейт. Ал чечкиндүү болуш керек дейт адам. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الحدود؟ Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шариатта болгон жазаларды аткарган жокпу дейт. أقام الحدود لأن إقامة الحد شريعة. Жо, ал шариаттагы бул жазаларды ал өткөздү. Эмнеге? Анткени бул нерсе бул шариат, дин. أقام الحد على الغامدية. نعم، مرأة. Бир аял, алгамидия болгон аялга ал каршы ага анын үстүнө шариаттык жазаны тургузду. لكن غضب عندما سمع من يدعو عليها، لا، لأن إقامة الحد عليها رحمة بها تكفير لها. Жана бирок кайсы бир адам ошого каршы ушул анын үстүнө жаза аткарылган аялдын үстүнө бир сүйлөп атканда, аны угуп туруп анан катуу ачууланды, аны урушту. Эмнеге? Анткени анын үстүнө болду, жаза аткарылган. Ал өзүнүн жазасын алды. النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا مع الصحابة رضوان الله عليهم. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабаларына карата ал жөнөкөй болгон. لكن بعض الصحابة ما استطاع أن يرفع عينيه في النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ إذن خير الأمور إيش؟ وسط. نعم. Бирок бир дагы сахаба ага карата болгон бир урматсый себептүү, ага мындай жүзүн карап, мындай тик карай албайт эле дейт бир дагы сахаба. Демек эмне экен? Мындай иштерде биз ортолукту кармашыбыз керек болот дейт. نعم. وأنت ترى أحيانا مثلا يعني الأب ولا المدير في العمل يعني يتنازل حتى لا أحد يسمع لكلامه، وبعضهم لا يعني يكون لا يسمع، لا، الصحيح الوسط. نعم. Кээ адамдар, мисалы, кээ аталар дейт, же болбосо бир иште болгон бир мудирлер, директорлор ушундай бир элдер менен жөнөкөй болуп ылдый түшө берет дейт, жөнөкөй болуп кетет, болду, аны эч ким укпай калат дейт. А кээ болсо тескерисинче, эч ким менен сүйлөшпөйт, ушундай жүрөт дейт. Жок, бул ортолук болуш керек дейт, ортолук болсо. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا كل عمل أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام به أتم قيام. نعم، عليه الصلاة أفضل قيام، قام بكل عمل، يعني أفضل شيء. لا يمكن أحد يأتي بعمل مساوي للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد يكون أقل. هذا في عمل البشر طبعا. نعم. Адамдарга тиешелүү болгон кайсы бир иштерде, амалдарда, сыпаттарда эмне болсун, баардык пайгамбарга болгон, пайгамбар тууралуу айтылган иштердин баарысында пайгамбар эң артык түрдө ошонун иштердин баарын аткарган. Демек пайгамбар менен бирде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылгандай кылып эч ким да кандай амалды аткара албайт, кыла албайт. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر أو لا؟ Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул адамбы, жокпу, адам болгон эмеспи? Адамбы? إذا في أمور البشر هو عليه الصلاة والسلام مثله مثل البشر. Демек дүнүйө иштеринде баардык адамдардын иштеринде ал деле адам деле. Адамдар кандай болгон болсо ага деле ошондой. لكن في الشرع لا يمكن أن
يقع خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم ويقره الله سبحانه وتعالى على الخطأ في الدين. لا يمكن. Бирок шариат иштеринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир кайсы кандай бир ката кылуусу мүмкүн эмес эле. Бир ката кылып туруп демек анын үстүнө анан Аллах таала аны тастап коюу мындай нерсе мүмкүн эмес эле. نعم لأن الوحي ينزل. Анткени вахий Аллахтан болгон ачылыш түшүп турат эле. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان كلم الصحابة رضوان الله عليهم على النخل كيف يعني يؤبر يعني يلقح. وكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على ما يرى هو عليه الصلاة والسلام. في الخندق أيضا على ما يرى، فسلمان رضي الله عنه اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم خط. هذا في أمور البشر هو كالبشر عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعني هذا أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم رأي النبي صلى الله عليه وسلم سديد، يرجع ويستشير. هذا يعني الذي ينبغي من الكبير من الرئيس من الملك من الرؤساء أن يستشير الناس ثم بعد هذا يرجع إلى رأيه. مفهوم؟ يعني ما يقطع دائما برأيه. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка эле адамдар сыяктуу эле мисалы окуялар болгон белгилүү. Мединага келгенде деген адамдар жанагы финиктерди өстүрүп атканда бир финиктин ошо жемиштерин алып башкаларга таратат эле, таркатып ушундай эмне деп чаңдаштырат эле. Аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга чейин көргөн эмес. Ошол себептен бул дүйнө иштеринде жаңылыштык болуп калган. Ошондой эле мисалы ага келип кеңешишет эле. Ошондой эле мисалы Хандак согушунда деген ага да Сальман аль-Фариси келип ага кеңешин берип өзүнүн жолун көрсөткөн, анан ошентип анан карманган эле ошол жолду. Ушундай эле мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башчы болгондон кийин ал дагы адамдар менен кеңешет эле. Анан өзү билишибиз керек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн ою, чечкиндүүлүгү туура эле дейт. Туура ойду карманып жүрөт эле, дайыма мындай ой жүгүртүүсү туура эле дейт. Бирок ошол менен бирге адамдар менен кеңешет эле дейт. Мына ушундай болуш керек дейт башчы дагы. Кеңешет адамдар менен, ойлорун угат дагы, жана өзү кайсы туураны көргөн болсо ошону карманат дейт. نعم. إذا الذي لابد أن يرجع إليه يعني الكبار وذو الشأن المشورة. نعم. لكن ليس في كل الأمور. نعم. Демек бул маанилүү нерсе. Кимге бир кандай бир өздөрүнүн бир орду бар адамдар, же мисалы жашы улуу бир адамдар деген бир өздөрүнүн иштеринде кеңешүүгө кайтыш керек дейт. Бирок кеңешүү баардык эле иштерде деп айтпайбыз. Баардык эле иштерде эмес, бирок кеңешүү жакшы. القاضي الآن Мисалы азыркы учурдагы соттор. قد يكون الخصم واحد يكون عنده كلام أفضل من الآخر. Мисалы бир сотко келгенде бир талашкан адамдар келет дагы бирөөнүн бир сөзгө бир чебердиги, кандай бир кооз сүйлөгөндүгү башкасына экинчисине караганда бир жакшыраак сүйлөйт. فيقضي للذي له كلام يعني جميل. Жана ошол бир кайсы бир жакшы сүйлөп, сөзүн бир көркөмдүү сүйлөгөнгө ошол тарапка ошонун пайдасына чечип коюшу мүмкүн. إذا أخذ هذا بالباطل هذا الشيء حذر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال يعني شيء يأخذ يعاقب عليه. Демек ошол адам, ошол өзүнө кандай бир башка бирөөнүн бир жалган бир акысын алып калган адам бул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте муну кайтарып кетип атат. Демек ал алган нерсеси ал жалган деп айтып кетип атат. Бул нерсеси туура эмес деп түшүнүп кетип атат. Демек ал ошол сөзгө чебердиги менен ал өзүнүн акысын алып алган болсо, бир кандай бир өзүнө тиешелүү болбогон. Демек бул туура эмес. لك الحق خذ ليس لك الحق لا تأخذ. Эгерде сенин акың болгон болсо, аны алгын. Акың жокпу? Жок, аны алба. لو القاضي قضى لك بالباطل تأخذه. Ал эмес, мына эгерде сот дагы сага казы чечип берген болсо, сен да ошондо аласыңбы? لا. Жок, анда дагы алба. أي نعم. إذا سينك болбосо. قضاء القاضي لا يحل الحرام. Демек, бир соттун бир чечими бул арам нерсени адал кылбайт. سنة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү жана ошондой эле анын шариаты баардык заманда, баардык убакытта жана баардык жерге бул лайыктуу, татыктуу. لا يصلح الإمام مالك يقول رحمه الله لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. Имам Малик рахматуллахи алейхи айткан, бул биздин үммөтүбүздүн коомдун акыры бир эле бул үммөттүн башы эмне менен өнүккө оңдолгон болсо, ошол эле нерсе менен оңолот деп. أي إنسان يقول لك الشريعة لا تصلح الآن قل له أنت رب ولا عبد. Ар бир адам ким айткан болсо, мисалы азыркы учурда бул шариаттын бул өкүмү бир туура эмес, лайык эмес деп айткан болсо, агандан сурайсың дейт, сурай бер дейт. Сен Раббисиңби, сен Кудайсыңбы же пендесиңби деп айт. إذا قال عبد خلاص قلت لابد تطيع الله سبحانه وتعالى. من أدرى بك.
Демек эгерде мен кулмун, пендемин деп айтса, анда айтың болду. Болду. Демек сен деген сенден билимдүүрөөк, сенден илимдүүрөөк, мындай сенден көбүрөөк билген ким? Аллах Таала. وإذا قال إن ربي يشرع هذا طاغوت. Демек ал айткан болсо, жок мен кудаймын, жок мен өзүм ойлоп табам шарият дей турган болсо, демек ал тагут экен. الآن أنت تشتري جهاز تليفون مثلا. Мисалы сен кайсы бир аппарат өзүңө сатып аласың, мисалы телефон. كيف تشغل الجهاز؟ Сен аны кайтып күйгүзүп кантип иштетесиң? كيف تشغل الجهاز؟ تنظر إلى الكتالوج صحيح؟ Өзүндө болгон инструкциясы, уже эрежелерин окуйсуң дейт. طيب أنت الآن الله سبحانه وتعالى وضع لك شريعة كتاب وسنة. Мисалы сага мына Аллах Таала сага шариатты, мына Кур'ан сүннөттү берди. والله لن تستقيم إلا بهذه الشريعة. Мына Аллахка мына ушул шариат болмоюн сен мына туура жолго түшө албайсың. وخذ أمثلة كثيرة ممن انحرف عن الشريعة سبحان الله. Мына канча деген мисалдар бар дейт. Канча жанагындай шариаттан баш тартып адашып кеткендер канча деген көптөгөн мисалдар бар дейт. من أسعد الناس في هذه الدنيا؟ Бул дүйнөдөгү эң бактылуу адам ким? الذي يسير على الشريعة والله. Бул шариатты карамаган адам Аллахка. وشوف هؤلاء الذين انحرفوا عن الشريعة إما ينتحر أو كذا أو سبحان الله. نعم ينتحر يعني. نعم. Ал эми жанагы шариаттан баш тарткандар, ошо алыс бурулуп кеткендер, мына кандай гана мына Аллах Таала сактасын, кандай гана бузук адашкан жолдордо, же болбосо өзүн өлтүрөт, же башка нерселер дейт. أعوذ بالله هذا ضلال اللي يقول الشريعة لا تصلح. Мына ким эгерде айтса, жок шариаттын кээ бир нерселери бизге ылайыктуу эмес дей турган болсо, бул Аллах сактасын, бул чыныгы адашуу. إلى قيام الساعة. Мына кыяматка чейин. هذه الشريعة. Мына бул шариат кыяматка чейин. حتى عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن يحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. Ал эмес акыр заманга жакын Иса алейхиссалам келгенде, ал дагы мына ушул Мухаммадтын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул шариаты менен иш жүргүзөт, үкүм жүргүзөт. إحضار الصغار إلى المساجد. Жаш балдарды, кичинекей балдарды мечитке алып келүү. بعض الناس يقول لا تحضرهم إلى المسجد. Кээ бир адамдар жок, жаш балдарды мечитке алып келбейле деп айтат. يشوشوا علينا. Бизге бир тоскоолдук жаратат. وبعض الناس لا يقول احضرهم إلى المساجد. Кээ бир айтат жок, сөзсүз түрдө мечитке алып келгиле дейт. الصحيح الوسط. Тууралыгы эмне? Тууралыгы ортолук. تحضر إلى المسجد. Мечитке алып келесиңер дейт. لكن تجعله بجانبك. لا تجعله يشوش يتكلم يتحرك. Алып келгенден кийин бирок өзүңдүн жаныңда карма дейт. Башкаларга тоскоолдук жаратып, тияктан сүйлөп, андем жүрбөсүн дейт. لأن هذا الصغير الآن الذي تمنع من المسجد الآن في هذا الوقت وهو صغير تمنع من المسجد أنت. نعم. Азыр ошол балаң, мисалы, аны мечитке барба деп аны токтотуп атканың ошол балаң дейт. بعد سنين أنت تبحث عنه حتى يأتي يصلي في المسجد. Убакыт өткөн соң болду, аны сен таппай каласың дейт. Аны издеп каласың качан мечитке алып барыш үчүн. إذا عودوا من الصغر على احترام المسجد على الصلاة بجانبك. نعم. Демек кичинекей кезинен баштап аны көндүргүлө дейт. Ал мечитке алып келгенге өзүңөрдүн жаныңарга намаз окутуп. نعم كان السلف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر الصغار إلى المسجد. Мына биздин дагы мына ошол салафтар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өздөрү дагы жаш балдарды мечитке алып келишет эле. نعم الصحيح وسط. Демек тууралык эмне экен? Ортолук. نعم لا يقف الصغير خلف الإمام مباشرة. خلف الإمام مباشرة. Бирок ошол менен бирге мына жаш балдарды мына так имамдын артына эле, так имамдын артына ошол жерге койбойбуз дейт. نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.